FKJGP jangka South East Khasi Border Circle hapo jeng lampa kermen shangyar badai present kalet bania kendu yo unang ai jeng hikai bat yaki samla basha hikai banong kinong sujan ka jinglet bania kendu jangka seng kadai hakaway nakishna trekam nega training center jang ka DCIC ka badan hamau senram siana di blong tang kata long ba ba kishulet bania kendu Henry kilai mensiem yaki samla ki belet sha hikai sujan badai khudai ru ya ko office ba kala shimkhia pat ban pelong ya ki training u president ula kenturu ba kini ki jing ai jing kai kemdei ban kut tang ha ki tayo ni ki banai Henry kin dang yai pelong nang ni shakman Bing. Okay, sedang ini training untuk tarik March. Oh, tarik Mei, tahu Mei kan? Di nak advertisement nak apply kat kampus kan? Di student beliau, di nama March. Di lagi student biar student ini interview dan aku cuma student. Ini syarat seleksi pun kembali hasil kerja semua. Sementara kat training kedai nampak. Kat tailoring khususnya. Tailoring khusus. Antara pasar. Kata kebuat rumah nak khususnya kita sejak pas stipend buat mereka kamusi. Kamu kentas semua. Buat kali mereka buat training supaya berjaya sama saja. Harus menjadi. Kamu harus baik. Tapi peristiwa harus engkau studi ni. Harus engkau studi. Harus studi. Di lagi student di cabang regular. Student lagi dalam di masa ram ada complan rangweng di Bungkung bawa. Kemudian guna bukan in charge. In charge nanti di yang ini mana mawar itu mawar yang ini besar kita nampak tiap. Di kedai bisa nam tiap in charge. Itu aku besi bola hari. Kedai nama apa? Long yoi di kuat ni terkam nama apa? Kadang industri sekolah berpusuk kiki. Pada pertahanan sama. Jadi link keseng kini di klik kini play ada menilai one dua benda kubuk tenggelam yang keren. Setelah kita mental terkam long kini toy sama ada. Kami don bon di drop di terkam training lah. Mencoba bisa kita kam gile ka bisa mungkin carpenter. Kadang orang nanti orang kalau orang kandaya kan cuci sana nama kibon daya biar tu. Tim tadi kiwin di skup orang kata dia nak kamiat ada ini kami nama di nama kinambon di sana keduk kam keduk jam tu. Langkat pula orang bisa elek kau dah buat punya atau su di kile itu. Kalau lagi stipend kan? Kalau stipend dari Sunspark ni. Sunspark ni sisnya buat kerja. Tunjuk ke mesin. Anu kedai ke free deh. Free training. KI training bro. KI ke mesin. Tak boleh. Lang ke mesin kan pek hal kemudian pen kilong regular ni kena. Sampai ya kat dan. Base nak regular. Pada kali yang juga seng hadin bangi lawan banjurip ya kena ka senat rekam jong ka DCIC office hang ni hamo sendram kadai kawai leki center ban ai training nak tempat ki kena ki bakwa ban yo ki training la kadai ka training suja ne kadai ka furniture making mereka bangi sutu hadin bangi laya kendu ki bor badipre nang ta ki ba kondok ya kadai ka training ba hajing de ka furniture making kem da concentrate de menta ki sedang ya kadai ka tailoring training nak ka banta system te ni wan hang ni ban ai kublei nak ka banta ki badi pej hang ni ko office nang ta ki student iwan ban ai mensim nang ta jungki ba ki di ban yai ne hakani ka training ba kanang ba kanong gujing kerkhui ki te kum tangi sngu kanongi sngu kemen na ban yui ba kini ki tiar ki core machine ban su jan ki student ki ba lawan hang ni ki kena samla ki ba kwa ban yo ya ka training tingi i ba ka trikam
te kumta na lang seng is ko ban ai mensim tu juki ai kubli ru nam ta ko office ba mri ba kan le ta mentah mri ban kan ya buteng kai ke bang liyo ban keren bat umasta trainer kolong ba nda ladap kan sistem kila ban le skiwi pat ki kenja training embroid bat kiwi ki training tingi kwa ba UI ba kan ka office kamri ban trekam tang mentah mri kan trekam borobor man kisnam bat man kipor balabu khnang gini ba kan long sha ka jingkar khu ya ki samla ki ba angnut la nei ka ba kwa ya ki training ba pher hapo kan ka dong ka than ni kumta na lang jong seng yam don sibun ban ong yai ndai ngin nang sanang khmi nang nei sakmat ka ka bangin nang le na kamta ka jing ba nam ta ka jing man toy jong ki ba rong than kham tam ki khun samla ki bom don kam don jam ki ba kwa ki training ki ba pher